kurikira The Top 5 kuri Baza Dr. Axel. Twongeye kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro Baza Dr. Axel ku bufatanye n'Umunota Umwe TV kuri YouTube. Mu kiganiro cy'uno munsi turagira ngo Dr. mutubwire urutonde rw'abahanzi batanu barenze kurusha abandi mu Rwanda. Ubwo tugendera muracyabyibuka ni ku gitinyiro ndetse n'igikundiro. Ni karibu Dr. Murakoze cyane, reka rero tudatinze mbere ku mwanya wa gatanu. Umwanya wa gatanu haraza umuraperi Dani Nanone. Umwanya wa kane turahasanga Element LA. Umwanya wa gatatu turahasanga umuhanzi uramenya Israel Mbonyi. Umwanya wa kabiri turahasanga Chris Easy. Umwanya wa mbere turahasanga Number 1 on the top, igitangaza Bruce Melody. Murakoze. Murakoze cyane Dr. Twibutsa ko ku murongo turi kuvugana na Dr. Axel. Gusa ariko Dr. abantu barahita bibaza bati ese kuki tutumvishemo amazina tuzi cyane y'ibikomerezwa harimo nka Ngabo Medal, The Ben ndetse n'abandi bakanyujijeho, ni ukubera iki? Murakoze cyane. Ubusanzwe nta buryo wagereranyamo Bruce Melody na The Ben, nta n'uburyo wagereranyamo Meddy na Chris Easy. Ni ukuvuga ngo ubusanzwe n'ibyiciro barimo biratandukanye. The Ben na Meddy ni abahanzi bafite icyicaro cyabo barimo nk'aba legend, ariko ku rundi ruhande bari active, bari gukora muri no minsi. Ni ukuvuga ngo ni aba legend bakirimo barakora, mu gihe Bruce Melody na ba Chris Easy ni ukuvuga ngo twavuga ko iki ngiki ari cyo gihe cyabo. Buri wese arimo ararwana nuko nawe yakitwa igikomerezwa cyangwa se yashyirwa mu cyiciro cy'aba legend. Ubundi naho ngo batandukaniye, naho ubundi ntabwo wajya gufata ngo Bruce Melody umushyire ku mwanya wa kabiri, The Ben umushyire ku mwanya wa mbere, ubundi Meddy wongere uze umushyire ku mwanya wa gatatu. Ubundi ntabwo byaba byumvikana. Nta kuntu wafata Meddy ngo umushyire inyuma ya Bruce Melody cyangwa Meddy umushyire inyuma ya Chris Easy, nuko bari very active cyane kurusha abangaba. Abangaba ni aba legend. Ni ukuvuga ngo ngiye kubatondeka, nabanza ngafata imyanya y'aba legend nkayishyira imbere, abangaba ari active muri no minsi nkabashyira inyuma. Nuko nguko bimeze. Okay. Birumvikana sera. Reka urakoze cyane Dr. Reka ibisigaye tubarira abafana bacu ndetse n'abadukurikira n'abakunzi bacu muri comment batubwira uko babyumva. Bo barabyumva bate ku kintu kijyanye na The Ben na Bruce Melody na Meddy na ba Chris Easy? Mbega itandukaniro riri hehe hagati y'aba ngaba basanzwe bakora ndetse n'aba ngaba bakoze kera bakiri gukora ubu ngubu? Bafana bacu mutubwire muri comment. Murakoze cyane.